Ku madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasanzwe hagaragaraho amasura y'abantu batandukanye. Aba nibo tugiye kureba kuva ku idolari rimwe kugera ku madolari 100. Tureba abo bana baribo. Ku idolari rimwe hagaragaraho umugabo bita George Washington. Uyu akaba yarabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. George Washington kandi ari mu bantu bashinze kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku madolari 2 hagaragaraho umugabo bita Thomas Jefferson. Uyu nawe akaba yarabaye perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akaba umwe mu bashinze kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku madolari 5 hagaragaraho umugabo bita Abraham Lincoln. Uyu Lincoln akaba yarabaye perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo kandi akaba afite amateka yihariye mu birabura kubera gukuraho ubucakara ku mugabane wa Amerika. Ku madolari 10 hagaragaraho umugabo bita Alexander Hamilton. Alexander Hamilton ntabwo yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo yarashinzwe departement y'ubukungu, akaba ari nayo wayikuriye bwa mbere. Alexander Hamilton yari umusirikare mukuru mu bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho ku madolari 20 turasangaho isura y'umugabo bita Andrew Jackson. Uyu akaba yarabaye perezida wa 7 mu bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu Andrew Jackson ni uri ku madolari 20, ariko hateganyijwe ko azasimburwa na Harriet Tubman. Harriet Tubman yari umugore w'umwirabura, yari imirimbanyi kabombo, yaje gucikisha abacakara barenga 70 muri misiyo 13 yakoze zo kubatorokesha. Uyu mugore Tubman niwe uzashyirwa ku madolari 20 mu mwaka uzaba 2026 nk'uko byemejwe na Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku madolari 50 ho turasanga isura y'umugabo witwa Ulysses S. Grant. Uyu akaba yarabaye umusirikare wo ku ipeti rya general, nyuma akaza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabaye perezida wa 18 w'iki gihugu. Naho ku madolari 100 ari nayo noti nini ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika turasanga isura y'umugabo bita Benjamin Franklin. Uyu mugabo abantu benshi bakunze kwiyumvisha ko yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko sibyo, ahubwo ari mu b'imbere mu bashinze kino gihugu. Uyu kandi akaba yari incabwenge cyane, yakoraga ibintu byinshi bitandukanye. Aba bantu bose bagaragara kuri aya madolari kuva ku idolari rimwe kugera ku madolari 100 bakaba bahuriye ku mateka akomeye n'umusanzu nagereranywa bahaye kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Niba utarakora subscribe cyangwa subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.